Planners, the Chief Executive Officer, the Ma Jata Group Holdings Limited, a parent company, the Ma Engineers and Planners, ENP, Ibrahim Mahama, one very ambitious and far-reaching developmental agenda. Ediama Damai Enclave for Nadisha and Damai Fiseho, and now when you two mikrata say unko to a good year. Nano na baby PM say was sure mobos and pum to dear. Brown mu take you over the mines, and a dear back woman and son say, Womuni or more, or so a baby seen the dan crow, one or what na nam pum to a sanewawa, ewo nama, ye dear Abba. Ebra omo handi over the ceremony, yes, I handi over ceremony, da my mind, Western region, EMP, Ura Mahama, Eba man, yes, Nchishewe nyina wo mu de egu akwam se de be ya gold ya omo etwi wo mo ebeye niye na investment beba omo ekwan omo beye healthcare sports infrastructure ama afi kura na airport kura na omo betimi asibi wo ho a ni nyina betimi aboa ama bibia akoyia emprofo achem no mo chem se go fields ena na emre bi atwam da maman no wo mo ena na eye ho adwuma ena o ma handed over to the state omo de ma oman no nti na oman no so epe enwuma omo betimi akwakobo omo chidom ama wo mo aye nti eno achi no na ekodi engineers and planners and semua ene puntu dwuma mo so mpese mo de ba no empanifo so adanadi ede aboa Ghana mpumtuo ene ne nkankwa ni nyina eda ho honorable Imano Amakofiboa, Minister for Lands and Natural Resources, ebra won hand over the damai mine no ediama Ibrahim Mahama no eno nso so eda ha ena mpanifo nso so eye ho adwuma AGI forces say sa Customs AI valuation system no wo mu no wo ye adwuma na mum wo mu demand 48-hour dispute resolution yentena se ne yenka sam no the import and exporters de ba be adwuma ye de be ye no wo mu de wo mu pene so na mum pene so no wo mu besre se yentena se na yenwendwene ho na yemfa enema enyina yie na timi aboa ama Ghana afa no ntuma pa efra kama nananom ni omanfo e wo yilo krobo ena menya krobo traditional area wo eastern region omo de afutu ama the New Patriotic Party amanyukuo no ena afen so say New Job in South Mashebedwani Honorable Michael Ochibefi say immediately tribal remarks bi a wo make ye no one sign entry na no ensign was so katia Eastern Regional Minister Honorable Rita Akosua ejeyi won kuhwe a wono ye krobo ni enti krobo for say anye wo mo de enti wo mo nhwe na papa na asem na wo kan no wonche na no ensign form na bibia akoso kama apam dada graphic no to aso we medase na wanyafa daily graphic ide ne ma memfa daily ni bi Daily Post the Bokrata at the era Mampanim Funi Ababeto Achiri. Now we and Ensra how the coast remain tiffin. And now Warbo Abaso Chese said Tamale Teaching Hospital, Cardiology Center Honor, Michre Cardia Center, Project Nisi Content contempt. Now Nintentema Econo, or Bo contractor Nabaso Pino Wakaye, said we see can wono. Wo mu di achiri nyina esin dwasora wo mo sere kratafa etoso me ensensia ne nkro ensem no nyina ewo ho ya no pay ye boso de ama de ma me aboso efa engineers and planners de wo mo aka ewo da mines ho no ena anopai Daily Post nso post bi aba wo chese wo se ya asabia nyina obesisi bi wo ho afi won benya airport wo ho a airplane bi tu afiri ho na otimi abankran Cape Coast nom ene emia hodo a eka ho afi populio somfoni na dakrata fa etoso miuni mampani Trump America mampani ne de enso eka ho anopai a wo mo a ATB ewo Sompa 90.7 nkransa 106.1 sunwane ene na afa no wo mo nyina ATB wo bono na po yefam ena popu se asama wo kokan wo Cameroon no na nye mampani Trump no wode sede ebinum akwa ne nsem no na wo mo de akwakosi mampani Trump nso sede osika ede kire no ano pepepe eno nso Daily Post aposu bi ede aba sede anopa kase mu oru atade sorry wo boss wo kase no so kire Office of the Special Prosecutor wache se firi asase na wo mu hu se ne dwumadie no kura no eya aban na apone ama no nti se atie bia aban wotumi ewo so nti se wo kopro ne ketase sha enya aban mu de eno eye yewura atade sorry ne mfuni ena Daily Post wa post di aba na wo se EPA penimpa Professor Amakluche ne mfuni ne dai wo so wono mayi ne se global president edema NDC Professionals Forum and pay Daily Post nso one fancy wa post
ya wo de aba na mampanin ko sirimanti fin so da hodo a wokokate ye na number nom ene eho wo 24-hour economy market nom ne agenda resetting Ghana ne nyina wokobiebie so ho no eno na krata na atwa ne mfoni a wabie mu kakra ede ato mfimfini ye no nso ye boso ma me ofuso agare techime ya tifimra hwe badwani a eba dwadie ene ne ntotoye ya kuayo ena adanso a ada na adwumayo eno nso eka ho bie ena wode aba beto ase se wo hwe enema hudo bi a ewo ye maimu na eja etimi maye nsika pa de friend say non traditional export no eno ye nyakra wo ham nche mo aduasa ekiri ponso de etimi de breyen ye no say de kosika mu a $5 billion 2025 de ma yen no ena koko nso yetimi dada so ama ewie eya yete se de ye chocolate no eno so enye powder na tin pa eno so se yetimi dada so ya yese amano ne se de eho sika esi kosoro enya asam keto a eno nso ho asem ena yede atu hai GB fusufo ene mpanimfo ediesia na professor na no poku agiman ne mfoni ne da wokochia won kwampa won befa so na fe womo atoto nema na ebehia woman yi nso yenkankro ama enema koye anopai eno ena daily post wa post aba ye bosu bi ede ama yetiefo a omutie sompa no Maminsamra daily graphic mu biem na 37-year-old uses fake position to dupe 4 people. Na 37-year-old man our ye no so ye adwuma wo Jubilee House Richard Osei wa ye no ho se o ye adwuma wo Jubilee House na o de sa fake position na da dankrofo age wo nsam sika beso 182,400 Ghana cedis apam say Jubilee obeboa wo mama ama wo mama atimi akọ security services ni mu desperation obeboa wo mama ama wo mama no atimi anya ayi ye friend say security services adwuma ni bia ye say wo boa ene ode na ada de ebi no kwa aptitude test kura na omu no enti ono no waye ne ho say he na ote yi kura ayi ya che no phone etara na so ho as wo ye course as wo ye influential as yesi ahonepa enkasa o ankure hunu na ye dede eti sometimes they be say desperate people they do desperate and dumb things we ye too desperate one who be bebu enti security agencies na yesi nkrofo aje omusem sika we imagine say sika 182,400 almost 2 billion sika dada no Richard say ye didn't ko gina court no anye antum say guilty of false pretense with the explanation that the money was intact with his boss in Accra. Because me and tears, he can't watch ni nyina no. When the boss ho wan cry. And a presiding judge, you know, his worship Benjamin Bennett Atabra so as a kawanu tum the judge you know. Oh sikano wo boss ho wan cry say. Ya de what tumu I will say would drown now can sim hunu. Eti ye de natum. Na empanifo kire mu say 3 days after ye didn't call remand no ena ne yere edi sika ni nyina abae sky one boss ho on kan what is sika na ba evidence na chese ampa wo bu afa so enti 3 days ye remand day no de ne two prison no no ko first kan bae Samuel Chebu antin achim of one story or tro de bae na Abrante Richard say ne yere nti course na no ye no course no ye ne yere no akwatam sika ni nyina ade aba akwatam sika na de abre prosecutor no samonye na wo mo ayaje o musika ne yemfa o ma de ma wo eti ASP Lawrence Ahiache woje ama mpanifo nso ye ho adwuma eti say accuse no return sika no ama mpanifo kirem say aya atete aye arehosem kese pa nenu na prosecutor no quickly o invite victims no and odo wo ba wo fancy district magistrate court ho and one hand obi esika ama no eti his worship Atabra da court clerk no any prosecutor no so mun distribute sika no ma
wɔn a yɛagyegye wɔn nsɛm sika na yɛka sɛ yɛboa wɔn ne eti yɛakyɛ sika no ama nipa nan no wedi wɔn kyerɛ yɛ yi o because baabi wɔ hɔ a yɛn nkɔtena sika no wɔdi ne nyinaa na ano aberanteɛ bi yɛ sɛ watɔ kaa ɛna ɔde sika ma na wɔfa ase sɛ wɔn fa sika no nkɔto account mu ma baabi a kaa owner no ɛno a na ɔde sika no adwane 4 billion wɔdi ne nyinaa wɔn kɔkye no na aka 20,000 eti wedi ɛsɛ wɔn tiri yɛ ɔno ne wɔfa o ne wɔfa nim sɛ wedi me wɔfa ase a me ne tinti ma me fa sika ma no na wɔn fa sika no nkɔto bank ma me ɛnyɛ obi a na yɛde sika ma no kɔto yɛn fa sika ma hia ni apam yɛn ka wei na mema ayi ntwama yɛn fa sika ma hia ni yɛn fa sika tie yɛn fa sika ma hia ni so wɔn fa nkɔto bank gye sɛ wɔyɛ hia ni a anaasɛ obi a wɔdi no kora kyerɛw but no kora temptation na no ɔden eti yɛn fa sika ma obi a hia no obi a ne salary yɛ 1,500 na wɔn ma ne 400,000 Ghana cedis so wɔn fa nkɔto bank sɛ wɔnyɛ obi a wɔdi no kora sika no betumi ama ne sika yɛ sunsum o sika ɛyɛ sunsum ɛbɛfa ne so enti ne wɔfa atɔka afiri obi nkyɛn na odi sika na ma ne sɛ gye ne fa kɔto bank na ka ona ne mfa apam dada wɔfa ase yɛfrɛ no a yɛmfa wɔfa ase pɛ yɛde bosome na hyehyɛ wɔfa ase de sika no adwane 400,000 Ghana cedis so de adwane yɛkɔ hu no na aka 20,000 na ɔsɛ akrɔmfo agye ɔsɛ akrɔmfo wɔdi sika no wɔdi sika no 1 month no wɔtimi yɛ ɛti na da bia yɛka sɛ woyɛ obi a wo manage sika yie nye sika dodo na bɛ solve problem o sɛ wonni ahohyɛsoɔ ɛbra wo 1,000 a wonya 10,000 wonni ahohyɛsoɔ ɛyɛ kakra na ekuta wo na wotimi manage na kyɛ sɛ kɛseɛ ba wobɛtimi manage eti na wo de hwɛ ɔmo di lotto no sika ne ba dodo na ɛhye because onim kwan yɛ fa so enya sɛ sika no eti sɛ de esi ba ahyirim no yɛsi hyinshrima de ɛkɔsoro eti sua kwan yɛ fa so manage sika mom na ebi de wonuma na ato bi more a bird in hand is worth 2 in the bush eti de efiri won nsɛm de ekuta won manage ne ya na kyɛ sɛ bi bɛka won ɛbɛboa a bird in hand is worth 2 in the bush de ekuta won no ɛna ato nye de ɛba a bird in hand is worth 2 in the bush de ekura won no woje 1,000 wantimi manage woje 2,000 wantimi manage na nya 10,000 wetimi da bi wo wantimi nya hwe because when to me live within your means when it was 1,000 10,000 you can't live within your means a fake run our income ne cost no or expenditure be cost e low be da ho mo eti ye besle se who this scam wo obi so obi mfa nkoto bank na wonye obi a wo gini dipa na nipa na ye obi a wo sika chen no ntesa nso wo soma na bonidua wo bonidua ye da pam bonidua ye wo 4 billion soma no da bi buafo wade kwa enye na make say sika sunsum wom sika timi mo agene sesa because ebi an salary cry 2,000 no what 2 billion 200,000 Ghana cedis say fakoto bank ba me wonam kwan so wo call bank de bibia timi na gene betimi asesa aye nipa bebre na nka wo fa sika koto bank na matoka fa kotua maka wona no a watam sika no de adwane bosum ya chie hu aka 20,000 wadi ni nyina eti eya yenya hoyie wo smooth diska emre bi safe company bi omu diska mo obi so onfa nkoto bank diska ne fa no so ye hu ya nso de adwane so de ko Dubai ampa eno nso konso emfa entimi mfa o enti yensua se de esi manage sika na ye hu kwan a wo ma ye ne wo mte ne wo nam ye mane ade no aho ye be kyerɛkyerɛ wo saa kwan no na nipa na wo ne ye adwuma no wonya nyini ni bebre a ne ho kyerɛ ne dada men kotam sika bi se adwembo ne beba ne tirim ampa amodi sika na akwa dwane abrantie de story ye wa hai watimi return sika na nyina ne yere di sika na ba na aye oba ware fon so na timi se wukunu ye kromfo atunifo because asembe bi be kan ye kwache kromfo a ye be chewa ba be kan ho edi unim se wukunu adwuma wo ye ni obubu nkrofo kalabule na wo kan wano tumu a asemba ye bi be kan udin bata ho nti ya be me na de wo ye ni minimo edu anadwo a wo na fie na wo bokro no adwuma na wo mu na wie ska we wunya ne he de wo ye no mani nye ho wutunufu no onya ya separate chon ho because ye kye ne ye be kyew na ko babusuafo amane ye se wo kunu no wo hu se business a wo ye ni na business no ye na kalabule business wajiji nkrofo sika se wo ye adwuma wo Jubilee House oboa
Would you want security agency? Kwa we are say sika be 130 something thousand Ghana. Ya chi utu mu dia wo yiri diskanaba. Na say wo yiri nim dia wo ye. Onim dia wo ye. Eti enho asem no eda ha apam fa bibra na nche ebe matiefo abam. Ene anopai Daily Democrat so yemfa nto aso e. Na Ura Standogwe na wobo non-traditional export players na wo mo ewo mu no a wo mo eboama enema binumu a yedua wo ha titru emfiri yemamo nanso yetimidua carrots mo cabbage mo sa na ema na yede kwa ama no ne papa ye kan wiase ama yede kwa Ghana nso ye bo yendi nti wo mo a esan wo hwene so wo mu no na ye bo aba so se wa mo man yenya kura wo de wo 2024 $5 billion de yen set me kai ye no nso ewa ha wosi nyina ye nkambo ni ye nkyere Ghana no na waya ma ye no na ye wo anu wayo pani a woda Ghana Revenue Authority ano ne mfuni na da ha yi na wo ka ho asem na ewura wo kya me kwa me nso ni wono na sesei feed Ghana no ya bo ne din se wonya ambassador ewo ho enti eno enso ho asem da ha ne mfuni ewo akiri wode Ghana Exim Bank nso won mo hyehyɛ ya wode agu apono so kwa on befa so a won betimi akon ade atia se wo man ye betimi agina ya na so na ye jalala sulala ye fa tafra bato a ye de nam aman hodo so ekwa akosresere ni wo mu twa mmara bitu ye ho ewia ni ya bebusa se wo no kura no ema ne mae na ye ne mema na ye mu no se wo se wo human right mu dia ugitum ana wungintum ugina hene na ehonsem ni nyina no ya na yesikasem ene frefre no ba anopai eno nso eda ha ya ye boso ede ama atiefo a wo mutie Sompa no na wode da ama sensem no nso apie mu bi ya anopai yentimi mfansie ye boso na ma me abane sa no ma memfa the new publisher ento aso wode yewura Kesel atoba forcing wode nimfuni aba beto akire ena wo chese sade wo mo ekire se Ghana economy no esi ni nadamu na akanyan no eno nso ehonsem unya the new publisher sakrata ni nyina wo ho ya wakotu article 296 ne ekeka ka ho nyina ene ne ewom 2028 de ebobo ba nyina da wachire ya wode akwakoma wano pai unya the new publisher ehonsem nyina ewo mu a ye boso ede ama yetiefo na wose yewura kufu ado ene boa me ma da man no eho dele mensa kai hwan na eka asem yewura Ibrahim Mahama kratafa etoso nsia waka asem no ewo ho anopai eno ho nsem enso eno no na ye hakse ye osa tamfo wono ena the new publisher enso de ababeto ase Haksa wins best osa product of the year say ye kan ye nkuro pa edura etim no na ekunu no eye de Sompa bo ho dawuro abo ho asem no enti anopai Lady Kiki yema good morning ene abusuane nyina honsem eno no na the Ghanaian publisher wono nso na de odu ahene emfoni abeto a eno mo se chintontan we kratafa etoso miensa eno wachire se de wokan ne odu ahene cut ties with ochehene anu adene anopai wode nana ofosu kwabi wode nimfuni aba abeto a ayebi ahwe nimfuni na da hai ya the Ghanaian publisher wa publish na wode aba afi eba get fund ene ne wo mu no emfuni eda hai yero hari na adrusua woni pani a woda get fund no ena anopai krata na twa wo mu mfuni aba na unya de woni wo mu kokasa siye de ebeboa ma Ghana ye nwumasua atimi akwa animu no ewo ha tachima wo mu eton bayire na wo mu esui wo mu se enema enkoye bayire no sesei ebia ba dwaso na nso reto no se de nkese wo mu to no wo mu hunu ne sa ente ama economic crisis yesi anopai edaha eno nso ho nsem no na mampani na wasa titibi ede ama Ghana de shebia wo mu kase wode abobo ya ne de wode ba be ambulance ede ama adokotafo ede aye adwuma Sremantifin wakwa ko biesu sanye sa na tie na okosire mantifin na afa
emma kura nkuma no kura ne motoka enti eho se moto two tires yi woto so a no an se wode kro na afi kwa na afo fan so a enye obia ne nimuka enti baabi a nipa dodo no nhyɛ de nimuka no eho sei wo mo wo de etimi kulu nuro no a eno yemfa awie manasa abribi esa achele no ewade wo akire no ebebo saa nuro ni nyina ho ban enti enya ambulance ya na emom eba beboa ama chip compounds no ene emu health centers ahodo no ono matimi aye wo adwuma no na wo maye ne yie nkronkuma ya atwitwa wo mo ho ahia nyina no wo matimi di enuro ene ayarehwe papa atoa won abra enuro no nuru ho na engine ye anopai krata the Ghanaian publisher the onso publisher no we share the Ghanaian Times asa wo kai wiem hyen no a tema Hebron ne mamienu efi mu no mse omuchem se aircraft na nkepe se ye emergency landing na ekofa wo ha ne bai nti omo so omo nso omo hu se aircraft na eba fom pa ti na signal nkwada na omo wo park ne so na adi agron se omo omo free ho omo signal omo eba fom pa na omo se because they wanted to land at the daycare center ho nti ya rahosam kese pa omo sin hwehwemu no omo gusu eye ebrepa mu no de ebe free mu aba bia no omo be ma amansan ate nti mpanifo bibi base ya so omo hwehwem na omanya ekwan befa so a yedi ombeso ano na daachi bibi sa entimi ensibiem no ho asem ne da ha ena se wo hwe daily guide de obokrata no a ensem a honorable asefo de tu dwa se pension boss no yenyi nadi no eno da ha engineers and planners for major investment at ombe or da mine no so no eno nso so eda ha nyina hi bauxite mine no mines no local companies nyuma ye yan de an so omo so hia se ye be ma o makwanya na omo nso ato so nti enam so ama nananom ene omanfo akire o madwene ede afa ho eji ni special prosecutor relationship no ye se ye broken beyond repair kita hudi ai ase empratwe ye ja tomu anasa awade ye ja tomu asa asawa atia nso nti omo se de omo ni eji ni ade ne de se de emu aye den wo hwe gunman bi so no so Louisiana America memu ba bia nkwada wo ko shoot nkwada be 8 kwasi ada no pe ya eku wo mo epurepura be ye dunan mental health ya asewunim eti enu ho asem no eda ha ene de obokrata no nso so abo ho dawuru na aboama ne manyina etimi Akosua ni nyina nso eda ha se awie yi so Sompa delight fortnasia entertainment no TGM ne ho nsensem no omo nso beka ho asem na aboa ama nokure aye adwuma na omo nso apensempensimu edi amaye ho asem no apam mawie medie no yematie fo mremon okay ene etiefo ebami no nyina hine bauxite ya oka ho asem bia no omo chese amana onefo na age afa nanso wo mo efiri ha no nso wonimudi a wo mbetimi atu amamfa so abaso na sika no betena maye mu the chronicle da bokrata de anopai wotwa baaye no saa na bayira atomfo nso su a won mu su no eno nso chronicle mfansi wotwa ba mampani ya wabo aposifo be sedunkunu bi abaso eno nso na ehonsem edakrata ye chi na wose ya yenka matu asempa etie dununum etire ngotwe nchiche mu dununum. Why are you afraid, oh you of little faith? Anopai chronicle the other by any apam yema etiefo emrem omugina so dada your lines no ye 0260 196064 and 0260 196065. Hello mebacho minua be na mehia ni Memfa we. Hello. Mebacho minua be na mehia ni. Meni toto pachi. Ashima soma kanable. Masomo do me kwa benya taifa na migutu. Ayo. Ma yentie wanopai.
Multiplicative Saint Margaret Young Fahima, Oba Akosua Aboagye. Mammy won't put the cell on a pay. Onyamigu Sue Shirain. The Ochedian Ponce, Linen Consign, Adomo, the Adomi, my behind you. And I'm in Chawadi in Apam, the cooking shower, the Sompa, my pepper in the market jam was tedious. Left in Chapis in Command MC, the Mekabina, Honorable at Monago, Yakupun Shapa. Mamma said, Papa by it, or Mekabina, Afan and some of his Kakra, Obado market and Sunan away congested, and why to the Gia de Danaco and Kamakama, a Honorable at Monago, Mrs. and Papa Yamisha. A man only Efa that branch and a level of money, she said, Uncle Chiaka. Emma a kaime, me amadi in a room model, Adolfo and Biosi, Amakunku Chiakamra or the Cabesi. It's by seeing women cafe a entity, a unit pursuit. You will hear me be all, didn't hear me say on Kessa of the phone or the Sani, Mpona campus, and not any social dinner. We a unit pursuit. Over Colonel, when you hear me go back, it's here be our Abofakuma when you have about small send this car, and that is a subaneba. If you may find it in China, my family. When you, Mammy, Ghana, dear, as Ghana for. So, dirty politics, and meaning, and I mean, maybe so that. Said Mahama Keaba. Not the rural areas, Mammy, Makota Malay Pen, Makota Malay village there for Daboya. You change your son, your cookroom, it's a black water. Mammy can't cookroom. Say, growing, say, and any quota road and after quite casing, and just a classified here. It is a tricycles. But young one price at the partner by the class because we don't put that any order. That way, and you're change one and a baby, a do a constitution movie. Mammy, the church is no more by man. Mate me dancing, I mean, Shaupa, Wodiaba. Hello, Little Bemena. Little William we have now here to cry the Kuli. They don't want to say. Yamiadum, no cross any. Well, not only one before middle. Anna, no more be an Chaya Quemu. Mamintia. Did you now here? Yamiadum, Akosua, the dear former future one. Mamicha, Chairman, or need to share a jar on 1 unit, and I'm tea. Who are the incoming regional secretary, and Joe Ashamo co-communication with the Black Policy Commission. It's my day pan of Papa Nebo Academy, the former chief of staff of Yamishano, and the team of Power, Yamishan, Obapa. And for the best film. Who focus so rising penny for NCP and the credible. No, the end is a bubble and so now, Papa by ye, Mama Brava for fun. Papa by ye, Mama Brava for fun. Get no more and supplement and premium apple. And now, Papa to be a patenty and the meeting in ambulance said, and the poor man, I'm a big Yakoso. One man, the self man, will be no many years. And to move from supposed to know, yes, I'm a wire, your papa, credible, who don't support from now. Then the woman, a warrior, and yet to papa. Mamma, I'm coming to it's a problem of the long way. Yeda sebemena no krasano no 0260 196064 na 0260 196065. Hello. Auntie Akosua, good morning. Good morning, originally. That you Auntie Akosua Kwaku at 37. Oh, Kwaku at 37. Facha only original ne sepa maminti you. You Auntie Akosua no pay. Mamin challenge and to be of to say my out de my Naminche was chief one of your na Naja go there. A copy of Chiwa me panicho with you. Or in the you no mother system. I did your husband panicho or Chia or so on friend or in about so a copy of Chia on friend. Now Auntie Akosua. Nami Pism Busache.
na Akosua do ambulance o de baaye ebebu agana na ene ayi Aboagye emudi ahin pa na tete hia ma oman no na me de bia me ka say Dr. Baumia de edesi ebo na baso Dr. Baumia be bi obi anyame sira no say onya ni suade hu say yemfa drone emla na NDC women organizer be ka say de be ma ayi no say ebebu a oman na ma ba ba mo ni suade hu say mo de Aboagye ene pad ene ho niama enu kwana mbetumi aye de anje go na Dr. Baumia be bi obi ano nyame sira no pa to tinya ta eni suade hu kete no ede ma tete president mama de bia me ka president mama onye obi o wani suade hu wa amata obabu o ma no ba se woni ni nuanom eyi obi mu tena president mahama oba e wa amata obabu o ma tie de ye da na ayi Dr. Mahmoud Baumia ase anje go nyame nka ho Mate beme na wodi aba to so de amaye 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Mineva. Yes, me pacho mini aben meshiani. Tutakusia, we wait here of fire. You want to patema. Ayo, wofa. Mamintie ofa anope. Yo, to fancy, yes, Amen. Honorable, Honorable Robert Kuma, a Dano architect of Ghana, or Yard, Tamari, then if you knew, I know the president Mama, a good child, Mama, why, you can say power or a thousand rupees. Yes, a Yadia, a boy, Ghana, and say a bobono, a yard to assume. It is to a year war. This is to be a young talented one, sir. You can wake up here, you can hear me to say, let's say, a bind and Akosua and say, this is now a Mombano. No, yet, architect, Midwana, and what you never Ghana, and saying, Ghana State, and Mama care, and a free primary health care. The man at the other education. Now, yes, red and a force. Daniel man, to say, Papa, I buy the Abano. And yet, say, yeah, Baba tonight, the gym. And yet, can you be will be promising agenda 111. Now, you baby, a cocoa tea yet. But, Mama said, idea, 77, will be chronic diseases. 7, Nico Edging. Is not to cut them the car and not do only the car and check to be free at so. And when a president Mama Tina self, Daddy, oh, do a while. Yes, we are not actually. So, when you this one, I think, no, call hospital. Now, yes, the cat saving your bed, no, your version is free. Obey not now as I say, so that's not as I say, no one boy, my gun and 4 18 to happen. And then the 10th, I do it. It's your better. Politicians, no, a banana kata, or want to say yes. And the papa na a woman and say a Canadian. It's the answer. Mate medan se wotama so 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Yes, Nana Mani. Dr. I. Yo, Nana Mamintio. Sompa is my phone, and no more about singing my palm. We are born down. Namin chat about me, I guess of Muhammad, and John Bull, Papa. Minya, Bible says, if only no friend, or done no friend, a bonny, not done it for him upon, and no me and cafe in family. Minya, you will have no be Akosua ambulance. And can also buy it. No copper ambulance, a young more than one. A child, yeah. I would want to buy him. Would you say Aboagye Apam and the ambulance, Obi, an ambulance to put up 4 types of example. And no problem, the way a post cannot be type you. And you move out with you. And to know about we will still Ghana when I am in yes, I'm not so sure I will space. The Abayi and no say, I could find the job by a papa, yes,
and the young one about when I'm in also about when just a while was said, not that they are all you know, change when you are thinking about putting a miniature. Nanama medase say what wadwen kire aba. Hello. Me ba cho you say. Boomfret live from Cantamanto Market. Accra, Ghana. Akosua wo kan ba so ho ye de. Nyame adoma woro bo me ho ye pa. Yanko to nchira papa ene waduma pa. Amanfo tiu papa bata de no me kwa yie e wo Zongo Johnson pa kwena. Na ebo mi de so ro bo no. Madam Bimpanifo bi mo aya ta to nka wa Akosua Aboagye program no so. Na e wo a ono ro bo na me mea. Ba tre tu program na manfo ti pa na me jaw. Ye da si. Yo, me ba jaw e wan come down no yen sati. National chairman wa cheje akọ e sapota papa ofunye ofunyansa a obeso MPP mu a 2020 tiani ekono ye papa ba oni ahun brase we 2020 president na go punch papa oba Akosua me bon tewu ya tigana hansin health insurance a company akufado de bae President Mahama oba ya na obesisi no wo guru ana menkoti amate Mahama ke egwadi na ngopon obaso ojerikin na daati ofiriso a edaka no papa Mahama udin etumso okoka MPP chorus MDC chorus ba radio show a won tumso no President Mahama ka sign on northern region o si tumso no enye tumso na edumsi si no me se enim kwasi ni obi a mo si tumso no e wo na edumsi si papa enne da pati o ga na nyina mo di ama Ibrahim Mahama nia wow Akufo do time mo say family and friends na me de na tire ne say awudo me samati ani osu samati nyina mo fanka Ibrahim Mahama ho no mfa odi bi Ghana haja padi nyina ho nia be di president ti fani nyina na dachi na bi hu Kofa bia fo ndin klamoka obeti so klamoka no nation training allowance ati ta fo klamoka ni yankwa e papa Mahama oye nkoti a kotoka ni be tu kwa me comment wa change ni din anfa so de ni benya fro anfa so de ni benya fro ho o ka ye face ko fo bo fruit for city Akufo do time ne bo fruit 5 city kube 5 city ti o ta ne ko 1 city ye nyama e so ye no ama ye itima mu ko nya ho pa so ne hu nya ho ana ni ye yankwa no ye ka na fo ani enne fi pe ani enne ye be hu ye de ko change ene dum so no dum so oni na ku ase promote mutum go tu ase ene promote tu ase gam se ene medase orobon hele oba ahima Akosua Aboagye yes anapai osasu bi enka no waduma efo awo studio enka wonso we ye wa oni abema na Aboagye a mekasa ti esboy ewo ayensu ano yo nana me yenti ya ba de kan nche income national chairman Jiwa Honorable Boachi Ejako Jobia Mechanic Masuma Odi no say ojide say organizer chairman ya party ho be yakono my yes trying to be asia wini about 2028 then you support man no national chairman na party ndi we aba and the air course of Ghana system na ayreho say ne secondary school say the only in the school so only schools me down na school a je kwa abase education ya bayo Akufo ba ya de o mama say ono de oba ma headmaster ni sika no da ko toy ponchi ni nya de be de na man kwa di school no wonya e de papa di no ene de omunya de ni o ama ne o mo school so on the school down na o manya je mabu hu yen ni school ni de ni school so ni atam $11 million say ye fa kwa innovation ama office will be ko tena ho ya dream that dream ma ho o manya papa na aba na o mo kanom and then for 14 months and 15 months yen chom kaya na ababa na abana ye bibia ko yenu and na pure ka yetum the day yetu and do so achi amount for fiafa e dey o enkuya na nunya ba the akon enkuyi aban enye me ye because the auction bo no share and no this no and the dey ko so kana auto ayento ufra ye free obia ensene ye ntade ensense no de mama memu no debunu kana for akoye say Ordering in one party, Mahut, in the kind of shit, Gana, because of what's happening, what will factor
bedroom. Let most of the boy about Tazik. You see, drip machines you have. I don't know what the machines depend to kind of Naka for presenting them for one. Mate original meda say hello. Hello, good morning. Good morning. Me pa chomi nua ben meshiani. Nana. Okay, maybe one more time. Almost about my own media. Number I'm not much to come and from a bank pan or multi-million or minor, I'm a minor and correct. Or minor calling and the English, yeah. That's all we do. Bemen and Pachawaka say I am a Catholic. Medase 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Auntie. Yes. Maybe I'm Bokodia. Nyamia Dumo, Naminia Ben Meshiani. Elliot. Yo. Elliot, Mamiti. The base. Yo, Mamiti. Mania. And before the Omu is repow. Omu is Omu communicators. Akamu or Jew where Akamu Fasa, Nyasa Wema, Papa Akosua. And then Muna will be saying, ain't you school, and up President Mahama Nyansa. Master, share President Mahama, how many ministers are you here? 60 ministers in deputies. This MP before say, Akosua for how many ministers? 126 ministers. A bit sure Ghana had that. And next, Jumapa, President Mahama, or Ghana Hanu. But you make radio station be a call. You see, it's not allowed any people. Aside the civic Ghanaians. Because Ghana for a class President Mahama, Fuasu, and he almost had to man for 4 years. Kenya man Akosua Ghana here. Did they have the Akufodo? The word treat the Ghana for no matter. Me yes sure say NPP about have a power bill because the guy dollar no go do. Asana President Mahama abaye. Obi aya we. Be fu oil bedru. Obi aya we. President Mahama this a fu oil say. Akufodo power master. Ajistama master. The journey free Ghana. NPP there. Omu college omu ko omu tum. Thank you. Medan CP, yeah, funny Pamianu na fear the abaye 026019 producers menyanamiensa 0260196064 and 0260196065. Hello. With them. I get any money. Finally with them, Yanko. I'm going to but anybody has done a monitor when I'm in. Yeah. I'm in China coming to search about the can come work. But when on one take to make me a Kazama party, papa. Then I say super for national organizer. And a musician boy, guitar cry for organizer. And we are question who are one of the woman. One of the no about a year you for organizer. Or by woman boom in Amaranti and Guao. And then Quaconing and Amaranti about women party in your show. They are going. Yo, the American say, NDC party, they catch them and your party could be at the bar. A bebo Maui, the kind of one thing. And a woman of father, Abasia and Sua. Mama and Tim, a brand of Sua, Yaku a bedroom, Ama, Baumia, Abed in charge. Ama Ghana, bye bye. Let us say a general Akamienu Namawie. Hello. Hello, good morning. Good morning, me Patrominia Ben Meshiani. But your friend I clone. The free dinu kunkatamanso. Okay, Bemen, I'm a mintiwe. Again, you make you out. What's in Cocofano in Tracia, and I want to transit now, so Yakokra. And I don't pay my mentia on Abu Kuku and on Abu de la Edem, the Didio movie. Any other? That's also young Kwa Town. A then MPP for a college a free your friend saying Ibrahim Mahama ho. A dear crown or more page free no ho.
papa yi gyina hɔ a wɔkasa yi ɔsi na n'adum mmerɛ so na ɔmo maa no pepa ananyɛ saa na ɔka yɛ ɔso ɔbɛyɛ Cape Coast to Daman kwan no Contact Road ɔyɛ anyɛ bia Ibrahim ni n'ebusua kwan na ɛbɛfa so adwuma na wo set up no ɔba abɛyɛ no mibusa sɛ anyɛ bia NDC fo kwan na ɛkɔ adwuma hɔ kɔ anasɛ NPP fo nso kɔyɛ adwuma wɔ hɔ ɔmo yi asa nya atwom na ɔmo yɛ no no munya sa otenhu no no tenhu die enkosi hwe mahama ni lebusia nyame ahira omo omo ye den omo timi fo omo hunto to mahama ni lebusia da hwe ehwe tamale secondary school a 1620 dormitory Ibrahim Mahama akosi ejama wo mo nyame ba school agrima moria ogusu si gas dormitory wo ho Dina eyeni sikapao wọ́n ọ̀hán ẹ̀ntì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní brẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bí ní ẹ̀mẹ́ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwọn yẹ bẹ̀rẹ̀ fún ọ medase bye. Medase memfa de otwa to okra hello meba cho mini abẹ́ na mehia ni uni abẹ́ ma cha so do ni ko cha ni prep nyanya no do na so 50 flat yo cha so na otwa to ma minti o yo asema ekoso no ente ibo papa nya temperature de yenya no NDC fo bi e kan onim se o ma ya to anye quality ya koto black and white ni nyira ni se tetei se apiafo kokofo e de na ekoso tetei auto light ya auto 100 Ghana within 2 days na asa e de na ekoso ma mi mo ka se dokun kra no ye bono se ahia tetei koto dokun nkwa se bi tibi kube tetei to kubani kunkura tensi de anya kubeku anu eda na ekoso ma we edi na bet na ho a won se na NDC won ba di papa ben pa no de abro ma we tete unim ta obrepa na ATSP so wo Ghana ha na tete yehu de yehu na Ghana fo yan ka tete manu afi mate medase ye kan usa ha ye Sompa 106.5 FM Accra madwenkyere amode bae the Ghana today Ghana speaks eno no na esa Ghana for machire madwene ye de asi madwenkyere no enche no woche na ye de Sompa Rhapsody no Reverend Professor Joseph Asafodi no nia Akosua Aboagye ne yatrase ne mom me ka usa time he ba mehye dro ne ye dro a wono mo a etu Malawi ase wono mo to na aduane nya wode edro a wo hia ye time he ba mehye dro no wo ye obi a Malawi a edu ni pedue mo akone aba obi wa de bia wo sori bia gise wuti ye ya de bia na watwi bia Malawi abesrawo na eche se wo ya yemre eti time he ba mehye dro ne ye dro a wonom ne ntentem abasahado so mrika tenta na utu ase na time HH mission capsules ndi wo ye obi a wodunso a wo bre immune system na ayemre general well-being na no nso ye time HH mission capsules no empemu agudie enye wo kranke na battery na wu eti nom time HH mission capsules na afei battery no ahoden emrem ema ne mema nyina etimi no maduro ibi sa wo pedodo atu ano afre 0244 417 669 0244 417 669 tbm 0244 417 669 na wonso watimi enya ho mfaso kama apam dada no adidwame enkwai mame asem no ana waka no na ni nyina kanfu ano se ubetimi agyina na so pa yi aduane ka ho waduane diem eka ho yi na no na Hagia special local food se ya de aduane papa u de adidie ingredients no enye de apropro de asese ni bia de wodwene wapomoden ho Hagia special local foods anopai wo hacho atwameke hwa wo ye adwuma aduane no de nkwan gu ho ana de abomuda so wona na eyo ni yie abetie papa bi tozafe ana fufu o package de brewo a ubedi asan de bio na delivery for no nso wo madwuma ho twa enye de ebeba na nkwan abobọ obo agu ho adan a na mafiri ato ana efiri to na mesase sai bi kura mo na nete fra no bia enye Hagia hwa enti kone nchen se okọ nso ayesefo yie na ye deliver nso a eno nso ye be deliver yie 0246 359 921 na ayiase adwabo biase ompe ne nguase a ya fo adua ne hye Hagia nsa na wo meye ma wanyi wani onyam wo hye adwuma se no nwotwa no pa etuamu sa ko se no nwotwe bebo apa ma nwumre enti ana wa hye no nso Hagia ya America na asemi o wiase nyina apa no so Facebook, TikTok, Instagram ene baabia na wadi na adua ne papa wie no no munsu pagu so na wanya apomuden partner ase aye adwuma nya sika ato ho eno sa no ya ahwensu ne nchen se ya tworo kasa na kire mineral water enne nsupa metimi akamfo ama wo
sɛ woyɛ yie woyɛ ayɛforo adwabɔ biara se asɔɔdan mu hɔ anaa wo nso a wabie provision store na wotɔn nsuo no yɛ atɔn kasa no bi na wotɔn a watɔn apɔmuden pa de ama ade hye no 0206 469 9430 wɔn mo taifa back hospital akyi hɔ apɛ ɛhɔ ɛna wɔn nsa bɛka wɔn pa yi wɔn mo ka yɛn ho ɛna yɛbaa wɔn nkyɛn a yɛde krataa no mu nsɛm ɛbrɛ wɔ na yɛkɔ yi ama rhapsody aba no abusua happy birthday to Edna ɛno ɛyɛ from Safo Kantanka ho na we happy birthday to Believe Ama Nyaneba Nyane from Rich Bitmice. Sana yebone de. Happy birthday to Believe Ama Nyaneba Nyane from Rich Bitmice. Sompa fie ha. Ene ye wawoda Nyaneba Nyane ama ene ye wawoda die pa. Ye ka akuku dama edi awoda nenu a wo ka ho nyame wonfa wo nan si baabi ekron na wonye wakoma so ade ma wonfa saa woda die so na wonhyira pono biada emu ato a womie na fa som o maye sompa eno every rich bit myself ena we every DJ Shaggy Stone ho Sasa FM go so pe baabi a 21st clinic one nchen ho asa na making was a happy birthday to Edna na ewa woda ya mo woda die pa na we no football people for no na afi DJs no nyina na e ka bom de fashion paso de ma titru every DJ Shaggy Stone ho awo Success FM ye no e wo go so afi